Ishmolamilik ila atinobal maya relitermit Guatemala nashultika ere eblinale tentok shpanunkil relikolok ip sashkaba li railalain. Natiklash beresinkil sali oshlahush belipo abril 2020. Eblinale Agel Ruth Kabanu Rajlalkutank Reshkolbalki Ane Bain. Agel Ru nakinka tokwang chilaklo rikin halanchik poyanam. Roxinkili tzapal Reshkolbalki. Saeblinajek barkwi nanke kwang nabal chipoyanam. Tentok na hekho kachang. Hinkanaruk nanko kwang chinach krikin halanchik poyanam. Roxinkil tzapal renakenkat nume lischal shpanak kwinanunsimang naknakwan lisera ik hokwi naknanko at ispak naruk nang halet lichahel rehunak lipoyanam. Kwinanka roxinkil tzapal naruk na tane lichakrap salaben. Khorikin shkebal hunak litoh Sashkabali kawilal utlischuam heblitenamit ajelush panunkili kolok ip kanahat salakochoch. Un mensaje de la Academia de las Lenguas Mayas de Guatemala y de este canal.